Minisita w'ebyesente Matiya Kasaija naiza kushoma budget egi aharisha munana Ageihangwe ubwo ari kuzokera mukuru w'ihanga okurijera ha Public Finance Management Act ey'enkumi-ibiri-kumi-n'etaano. Abantu baburijo aho mu rurembo MBARARA bahereza enteekateeka zaabo ahari ebyo ebari kuteekateeka ngu gavumenti yeshemeye kuteekamu sente nyamwingi. Expectinga kugira ngo obwiro bw'umwaka gwahwire tukabantu rwo corona economy ekaba mwene enkurakurana y'ihanga ekateganisibwa mu munonga kandi ejo budget bari mbaza kushoma economy kuzire at least by 5.3%. noreba ngo ihanga rukorakora ineho ukurigije mishore y'irunde ine munonga. Then echa kabiri nitureba ngo service sector ningashe binte birimo nka kebya masumu kebya TV za radios emishore yishashwire biraho myinji munonga sente zikorwa mobile money ziyonjire. Nitureba economy kandi ko service sector ko yakuzura umwaka gwahwire hateyonjireho kandi ko rukuzo muri agriculture sector nayo yonjireho yazabucwe kabura nabona kanka ekigarukire henyuma ibere manufacturing sector ntureba ngo erigera 5.1% yaza 3.9%. Musita yajangwe Embaririra yeshemeye kureba ngo yakwata hanshonga ezigendere kucendeza abantu abatari kutasi ya doro mu izoba. Eze sente ziriyo muri eziba riyo mbagira ngo abwaca abantu benji bachibura ahansi ya dora mwene tabakari ya dora konka World Bank kahindura standard by the way yagiteka $2. So umunya Uganda we natakurya shirinji kashanje na rukaga World Bank ni manya ko muntu mo haza ko rukugenderari a percentage ejo ushanga ngo abanya Uganda binji bari mu bworo kana n'ekindi government cyeta kushira kubagambira no kugira ngo 21% yo rukureba tabakugambira abantu abari ya margin kugira ngo ruguto kuwarebero ruguto rwa katonga river nesharaho abantu abarukaya abagire bro de poverty line babarya abantu benshi. So people who live on the margin ningasha barya akaguha kugira ngo hagire cyateraho hajo honko mushana ebye bintu bakabukugambira they are even 60% and above. Amani minja garatibo mu buhinji abo kwantwetaga kureba ibintu irrigation bikorwa tukubasa kuba bahinji abekikecho obucweka nsanzwe ari 10 ngo kashanga burukutera icyanda ebihingwa nefu. So irrigation isheme kukorwa kitakabe cyeshongoro ngo kukitwiye abo every time you see the budget nore antugambe education tugambe irrigation, but why is irrigation watambura ninkaye bari yone bitirire bingo. Now about education and health ebye bintu wabitamwe sente kwebuzima zikazamo education ni kimumbinte bitware sente nyingi z'abantu abasubizi babaryamo kwabo kurakurana umubiro enteekateeka ngo kuba kwatakari bya agriculture azi ibintu bya agriculture ebi atware ma budget kuza kushobora ne kwata munonga habari addition yani kwata habari addition kimanyisa nk'umushubuzi ningashi umushubuzi ariyo nakora agriculture ko umushubuzi niba kugira ngo they are doing agriculture as business bareke kumana bashubura narano bahinge bintu narashine bagire bintu bakabiguza rokari batemu habari addition. Mwijuka yagira ngo nk'abashubuzi nibenda kureba ko imishorera agerekebwe okwenda kwangusi hamishuburo. Turatere budget yaje kwataho yaje ko yajigambaho yaje stabilizinga abantu bamanya what type of taxes they are supposed to pay, when are they supposed to pay and where they are supposed to pay those taxes. Mukuru w'ihanga nateekateeka kurebuka aho kushoma Embaririra eri izoba rukororo muri Kampala ahabwa TV West Bahayo.